丰年祭是这样所以我们就可以想象的出来说，一个部落的形成最起码是3个氏族才会形成一个部落它是这样并不是说只有我们里面不是这样，所以一定像我们那个电光的嘛有7个氏族，宝招案金塔九云地案有什么？很多我算一算有7个那个电光部落那我相信别的部落也是为什么会形成一个部落，一定有古拉吉阿少才会那个大头目才会说给他们面嘛不弄要弄马尼亚罗什么，他才会这样子讲。所以相对的，我们这边桃园市给的那么大。有44个氏族，马嫩丹尼找我慢慢来，我们尽可能在今年马上就到了7月8号可能太快了，所以可能要到明年，我们这边弄成熟一点点没关系你有几个算几个嘛然后我们就把人队的责任队的桃园市目前升格这个人口数又那么多。那我们很希望就是说用这个方式来证明我们是谁啦。我们不是只有原住民，我们叫什么啦？我叫什么名字？那我们要让那个政府知道我们的实力在哪，因为最起码现在我们这边我们大部分的原住民我只知道我姓潘不知道我记得那是国民政府给你的，你看。那最起码你今天知道说你是谁的时候，你最起码就你想怎样？我本来就是台湾的人对不对？那就是可以跟政府做抗争的理由了。报告完毕，我讲到这边。好了，我下次再。niang hao kamu tu ai kamu do kamu hao siji都很欢迎你们来这里。起码所以就是来到8点待定，来到反正我们9点结束。aku bisu satu bisuan sesuatu hal apa ngaratunya rumia hari itu atau kian sa antainya sa kamu hal mengudu mausu itu atau kesaan hal rumah ada kuning hal bisa ngai kita tuh saya ada rumahan kita bisa pangsai bisa atau saya anta bisa nggak sana itu dong kalau sebenarnya sa saya kasih iraku haken onyam naik suanan mangalai ke suanan wai sana itu kalau sebenarnya hal ira itu suara itu makanya itu tadi itu tadi hal maka kata ya ku kalau iraku masa mana ya kalau hal ta yahudi ya suara kami hal bagairai itu lah ngasau nanai ira tu mencira bahawa aku pi asikan tu tanam ikai tiahu saya pi asik kita tu tanam now kalau kawasan itu habis tiahu matolaw itu kawas hau ani ni tibidun utara Taiwan kira nahan unyam hau masaman ku tanam tiahu bahkan tu kulung jamnya ya hafung sana tanam hura hau nahan ya mi tanam terhadap tahu ira kesa tenang dari usapat tenang nama ini talafung hanira ikia orang kami bawai lulur hanai mi lulur dia penen tak dari amdir hau tak kan aku sapat mata nas bapa tu rasa sapat tekep satu mata tekep tu kia sapat hau vung satu malu kulur bahkan tu kulur lu tanam tini randu tidak hau saya biasa ani ni ya tu mah kira-kira hau kira ko Pinaangay itu tak daw. Ngarep kurira ya paki-paki dia hau paki matu sabra. Hau linian hau kaki mentah. Duluin dah ko rakat tu as. Ratu cucu yau hau. Masa ada pada paki mentah dah tu hau. Sakabok. Menari ka ko hau. Cuk menari ditira i makutai atau cepuk. No, paka menari ngaham. Ya sanai hau. Kiri mentah hau. Nah, dia yang mafafulau dia atau ya kapi ke hau. Mancimon isu. Mili bukai tai dia nak li ansan ka tip no ya no makutai no takang ko hau tak ka ami takang ko ka tip no setiwan kira dia rutuk sa
kia mato asai giam tu uli san antai ku uli anti dia sa suan dia ni kali dah jaga kangsal kira apa luman kumaan sa maruraim orip tirasan ya awai itu kumaan sa di atas kulon satu sandra dia tak timur tu timur ya profesor tu tahu surut timur pura sa siswa satu tu as siswa nalian sebenarnya kira所以你上个时候kami jaga semua tu ya 什么礼假什么时间没有哪里什么样一个棋子你什么哪里但是哪里这个老会来ya mengenai tapi nah kono pasawali hau pasawali masa naik ke habis ilahi katimul maka habis riba tu dipung hau ngarep satu jadi kakapingan marau-rau tu riba tu dipung ngarep satu awal itu panafa nak dengar sih也值得探讨kemudian kalimalan tu astahau tak uruma setahau matira maminuka inchira sana jadi saya gak hau kemudian dia tahu mana kita kira tu ni naon tu asno no ngasau tahu bikeri ire tala tu dia waktu asai ya kala sadana tak uman guna ninian hai mami mafana satu asai dunia itu kurangan bukan senahan maka jika cawahan jaga ngai cimayawan hai itu kira saya no karas tuhan ninian hau bisa dia matu asai no karas na boleh isi katimur awal buat ringangan nam ya sakit untuk sawari kaamis atau awal hau nam tu na sesifuan hau tarai sakit kalas kusaka kai no ya seral kasa seral na itu kurangan dira sana aku birap pakarungai na pakarungai sudah kalah sana deh, saya tu kata ya pura kalah sana deh, pucuk wira, itu biu yom tu, ini hanya itu dari sebaik kemudian, jadi lu cingangan tu dia, sana aku hau, sana我给你们讲，我是在市组里面，kerja在当下来讲了，你在人讲了kira，好，anakku kita tu tanya hau, udah ada nama, hai, anak, ya ni hakimnya hau, ya saya jawab, tapi ada jika sawan